Maayong gabi kaninyo diha mga kabingka, no. Mag-react ako dito sa katong na nagsulti nga di umano viral kani bisag asa no na sa TikTok man o sa sa YouTube, no, nga di umano ang lugaw umano daw dili na daw karon essential di or pasabot to dili daw siya pagkaon, no. Nakita na ko tong food delivery naghatod sa isa ka subdivision, tapos kuan daw ang lugaw daw dili na daw essential karon. Yun na pa kanusa man na dili essential ang lugaw. Kung ikaw tawhanak ka, kung dili ka kakaon ng anak, kung di ka kakaon ng lugaw, dili ka mandamay, no. Dili ka dagan og chichi diya, no. Ako mismo kusog kay ko mo ka og lugaw, no. Wag kang ganyan. Kung magganyan ka, wag ka, ha. Okay? Pasalamat kani kabalo ka nga kanang lugaw nga. Tawid gutom kay nang lugaw Bisag kinsa pa imong pangtan-on nga mga Pilipino, no. Mao ginay number 1 nga madali-dali, no. So ang uban nga butangan lang og katong mga twist para mas mo special, no. Pindi sa mo, pero kung dili ka gakaon og lugaw ay pagdamay, sir, no. Wakoy labot og kuan ka, wakoy labot og barangay pulis ka, wakay respeto sa pagkaon, no. Siguro kung siguro basig imuan lang siguro nang ginainom siguro lugaw pa kay dili man pagkaon. Kabuang gini mo, sir. Dili, mark my word, sir, no. Dili ka mag-inana, sir. Kaya ang nakaminos ka sa pagkaon, no. Nakaminos ka sa pagkaon nga lugaw. Ano naman naglugaw, sir? Di ka mabusog, ana, sir, ha? Naglagot ko si mo, sir, no. Ikaw tawahan na ka, wakoy labot og di ka kasabot sa istorya kay dito man sa Manila, wakoy labot sa mo, ikaw magkadya sa kuha, ang matambag na ko sa mo. Di kami nana kay ang lugaw pagkaon din na, sir, no. Pasalamat kita sa mga kaigsoon nato incheck kay tungod sa ilanak na mugda ning lugaw kay dili tungod sa ilaha wala gining lugaw diri, no. Wa kakbalo kung unsaon ang pag-process ang lugaw, no. Kanang samot na diri sa Davao, sir, sa city government kanang maghatag ng mga lugaw-lugaw. Kabalo ba kasi ika-try na ko magbalik-balik sa kanang panghatag ng lugaw. Ya, ikaw maingon-ingon ka ang lugaw dili essential, kabuang ba nimo, sir, no? Tanong amo daw na ang lugaw dili na essential, dili pagkaon, no. Dili ka na, sir, kabuang ba nimo, no? Kung ikaw, no, ibato na sa imong kuan nimo kanimo, kung di ka gakaon og lugaw, no, di ka mandamay og tao, ha. Sabot ka mura ang sulti sa mo, sir, kung kagwang nga ka ginan pa ng food delivery nga dili na essential, di pasabot na ka, imong dagway nimo, sir, imong dagway nimo mura anak ko sa video mura ba to uguan, sir, murag lugaw pero anong dili magkakakaog lugaw, ha. Anak ng tipaklong kung ikong tawhan na ka, ha. Paingon-ingon ka nga dili ang lugaw dili pagkaon, ano sa man na be, ha. Ang lugaw, ha, ang lugaw pagkaon na una kung wala na bugas, ha, bugas ba na gibutangan og kuan, gibutang tubig, hindi pa bukal-bukal, mao na lugaw na gibutangan dayon og mga sagol-sagol, kabuang nimo mayon kag dili na lugaw. Si pagtuon mo ng lugaw lapok.